Thir tu de si bai ule hela shwai tluangi kani a tu hnai chanchin juninga changa junis rong pathumin kara koshan nong bona chanchin ilongai thang u BCM headquarters office sergo na thok tu ten Green Mizoram Day pualin thingpun natlang anne junis rong pakha sani sumni paruk ninga ni khan BCM headquarters office at thok tu ten BCM ramchung sergo na Green Mizoram Day pualin thingpun natlang anne thing chi shang shang kung somli pakwa anphun BCM headquarters office sergona hian thoktu mi somsari panga anoma natlang hi an ngai poi mo hle a jin le dam lo na awanga chol la te ti lo chu an thok chuak vekani thoktu te hi group shang shanga in chendarin Reverend Dr. H.L. Thamwana General Secretary le AGS Service ten an ho ani heng thing chiak te hi Forest Department changa dun ani a BCM ramchung sap tuibul damdo in chhak le BCM quarters bularam ola thing thiang tlaizong herse Khuang Thi, Archangkom, April Parle, Te Anphun ani. Christian Hospital Sergon le Christian Hospital Longtlai Chuan Mizoram Universal Healthcare Scheme Zomin Mizoram Baptist Caution le Mizoram Sarkar nen inrem na thuthung anzia. June som sanghe somni paruk nilai nia Pilarin Pui Honorable Minister Health and Family Welfare Department Pisa a thoho na thuthung anzia ka hian Mizoram State Healthcare Society IO in CEO Dr. Lashat Zwali Ralte IAS Baka Dr. Vanler Remsiama Deputy CEO Dr. Kiral Nginglova CFO ten an saina Mizoram Baptist Caution IO in Reverend Dr. H.L. Thamwana General Secretary le Reverend Professor Dr. Arzo Loma President ten an sign ani Tundin muna Mizoram Shunga private le Caution Enkol damdo in som pariaten Max Anzoma mipui ten chungkai taka anman ngayon base ani. GKP Platinum Jubilee Puala Gubza inti siyak su tuang taka zofel ani. Mizoram Chalai Christian Paul chuan andin champaphak voisum sari panga na pualin gubza inti siakan buat saya in elna hi chung nia nei ania headquarters area aizol area le lungtai area ten anmani area chung chewa an nei nu in jun ni som le ni som pakhat sang ni som ni paruk zana khan BCM headquarters office BCM hall sergona area tina ati chazwal te hian final inti siak na an nei le ani azan khat na hi jun ni som sang ni som ni paruk ni lai ni zanin khom bana nein host tlangwal ramnun puena kai shwaya upan zedi lanun moya senior advisor MGKP in hunser ahmanzo in host kuta program hlan ngal ani area shang shanga ati cha unit som den soundtrack nen an hladu beran sa a juni som pakha sang ni som ni paruk ninga ni zana khan avoi ni nan inti siang na hi nei le ni a Reverend F. Zorin Kuma Secretary MGKP in hunser mangin inti siang na nei chun zom ngal ani inti siang na final zan hina hian akapela in Christian Hlabuami an hladu ber an sa ani pu al ruat moya Zion unit lungleile nola LH landing pui pu unit lungleiten pathian fakna hla an sa a Rongbol tu Joseph B. Zirsang Zwala Secretary Organizing Committee lom thu soina hun mangin result puan nei chun zom ngal ani Mizoram Chalai Christian Paul chuan andin champaphak voisum sari panga na pualin group za inti siang na final in el na nei te chu heng te hi ani headquarters area GKP Electric Veng Unit Electric Pasorbial, GKP Farm Veng Unit Electric Pasorbial, GKP Ramthar Unit Samari Pasorbial, GKP Salem Unit Lunglon Pasorbial, GKP Theriat Unit Theriat Pasorbial, Aizol Area, GKP Zaltlang Unit Zaltlang Pasorbial, GKP City Church Unit Aizol Central Pasorbial, GKP Central Church Unit Aizol Central Pasorbial, Lungtlai Area, GKP Nazareth Unit Longtai East Pasorbial, GKP Electric Veng Unit Longtai North Pasorbial te anni. Hengzing ajang hian GKP Ramthar Unit Chamari Pasorbial pakhatna anni a anni hian cheng singa le citation andonga GKP Central Church Unit Aizol Central Pasorbial te pahni na ni in cheng sing thum le citation andonga GKP Nazareth Unit Longtai East Pasorbial te pathum na anni a anni hian cheng sing khat sanga le citation andong inti siam na finalist unit pasari te hian cheng sanga le citation andong cheu bok AICS zirti tu polin tuai tharna faculty retreat nei ani
Juni kwa sani somni paruk thole ni chumadar som pakhata changkhan pastor thanjinga chapel AICS a zirtiu tu te intwai tharna faculty retreat ne ni a speaker tan reverend dr vidal dingliana man ani faculty retreat hi hun thoma chena ni a hun khatna le hun ni na hi pathian thu changa infuina thu changai thak nan man ani a hun thum na hi pathian thu ngai thak changa hlok na nei te sre ho na hun tan man ani AICS zirtiu tu te intwai tharna hian damlo na wanga tel thelo pakhat ti lo chu zirtiu tu mi somni pathum antel thei ani komsani somni paruka changa sani somni pasari atan AICS zirna chan ani le donta Juni sani somni paruk nilai ni kha zirlai te thlenkim ni ani a faculty council meeting nei ani bok ninga nia AICS munma hostel le building shang te ti fine hatlang nei ani zirtom nia zirlai te chol sunga an hun mandan in zona interview nei ni in Juni sompali sani somni paruk pathiani hian pathiani na in hlan tharna in khom dedication service nei ani ang karle changin class changani ang tundin hmuna AICS zirna shanga zirlai mi za sumli pariat anom kani BCM veng thar zo khothar bia kin din le kaushan thar hon na le pathian he na hlan na nei ani Juni sari sani somni paruk pathiani khan BCM veng thar zo khothar bia kin thar din le hon na hun le pathian he na hlan na reverend dr Cyril Hung liana executive secretary Aizol Swan amang Honna in khom hi Reverend Vanel nga ka zungte bial to pastor Bethel pastor bial suana kai shuaya upa si zazaw lianan in hmesha tina le kal khomte lom na hun amanga upa Robert Piangan report pe in report in atarlan danin biakin hi adung fit somruk awang fit som thum pathuma zawani chung kwa somruk pasari kaushan members athum som patni anloi ani Reverend Vanel nga ka zungte bial to pastor in kaushan shwai to thar hlan na aneya Bethel pastor bial zaipol zo khothar kaushan Paul, Veng Hnai Kaushan Paul, then Zai Rongbol na hun neyin, Reverend Dr. Cyril Hung liana Executive Secretary Aizolin Thutsa ngay nom tak asoy. Sir Kontuat Hung Kaushan Paul, then Richard Annay. Jun ni som pakhale ni som pahni san he som ni paruk ni nga ni zan le azirtom ni zan khan Sir Kontuat Hung Kaushan Paul Richard Baptist Camping Center Reverend Kelalun Sanga Director Worship Department Speaker Mangin Annay. Juni som pakhasani somni paruk ninga ni zana pu LH Laruat Kima Assistant Secretary STK Zaipol Committee chwana kai shwaya Reverend Kelalun Sanga Director Worship Department hena chingin thusra ngai thagani baka Bethel na hunte nei ni in hun hlok thak tak man ani Juni som pani sani somni paruk zirtom ni zana rongbol tu Eric R Zomwan puya Director STK Zaipol Committee na kai shwaya Speaker hena chingin thusra toy ngai thagani hnu in Praise Worship nei ani baka chungchai Bethel te nei ani a hun nuam le hlok thak tak man ani Sir Kontual Chung Kaushan Paul te hi members from thum pakwa lion kal the ani MBKCP Shwai tu den to khat bial plo program in BKCP Halong East Pastor bial building thar antlo Juni rugleni sari sani somni paruk indri ni le pathiani mangkhan MBKCP Shwai tu den BKCP Halong East Pastor bial building thar antlo Juni ruksani somni paruk indri ni zana BCM kanan haulunga hun mangin P sangding sailo bial BKCP President in khomakai shwaya PCL Chanpui MBKCP Executive Committee Member in Inpum Khanati Thupui Mangin Thutsa Asoi BKCP Muntlang Unit 10 Antel Puibok Juni sari pathiani jinga BCM South Phailenga hun mangin Reverend H Vanel Vana bial to pastor in khom kai shwain PF Lal Ompui Assistant Secretary MBKCP in Bungbel Thianglim Lalpa Mantlak ti thupui mangin thutsa soi pathiani zana BCM na chang zo tuitla nga hun man le ni in heta hian BKCP chengpui unit te anron tela Reverend H Vanel Vana bial to pastor in khom kai shwain PC Rozik Pui MBKCP Executive Committee Member in Tuarna Penamal Somna ti thupui mangin thutsa asoi Kaushan tlona apia nga inkhom bana inpol hona nei chinani a henghuna te hian PC Rozik Puin bu fai chamle lo si chungsang de soin PC Lal Chan Puin somdona in chungsang te asoya PF Lal Ompuin Jopin Center chungsang tele BKCP ta na thilpoi mole sha tur chu shang te soin zona le chhana hun te nen hlok takin hun manchin ani MBKCP Shwai tu ten bial chung kaushan an tlo na le an hun man na pianga bial to pastor Reverend H Vanal Vonale bial BKCP President le Secretary ten an choi o mani BKCP South Phailing Unit le BKCP na chang zo tuitlang ten so hlui an lo bua sai sakbok
Bel chung unit tin te hian som dona in tan so mele thil ti shang shang le poisa te an lo khon khoma tin BCM na chang zo tui tlang in som dona in tan cheng sang thum an hlan bok halong is pastor bial hi halong biala changa in dangan ni a April ni som pahni sang ni som ni paruka khan hun ani bial chunga hian kaushan panga BCM kanan halong BCM South Phaileng BCM na chang zo tui tlang BCM mun tlang le BCM cheng puite an omani bial chunga BKCP member omsung sung hi zasum sari pathum anni MBKCP shwai tu te pizo mangai finance secretary le executive committee member pahni pisila nuntluangi le PHC pari de chotlo khabiat lo program in juni rugle ni sari inrin ni le pathiani mangin thenlum pastor biala ankala thenlum biala hian unit pathum Bethlehem mission veng le thenlum an oma member zungzung hi zasum kwa paruk anni inrin zana Bethlehem biakina pizo mangai in khoma kai shwaya pisila nuntluangi in thucha soi Pathiani zinga mission veng biakina inkhomin PHC parin inkhomakai shwaya pizo mangai in thucha soi Pathiani chunhu in pol ho hi Bethlehem Caution Hola ne ni a pizo mangai ne kai shwaya chomdol na in le jopin center chungchang pisila nuntluang in poimo na tithiam takina soya PHC parin bu fai chamle MBKCP de rongbol na kongshang shang ngai nom takin asoibok pizo mangai in chansim bu manga an rongbol na loisi chungchang asoya hengan rongbol na kongshang shang an soite member tenan dong song cha in maso na pu a om nge yan be se Pathiani zana thenlum biakina anin khom le a pisila nuntluang in khoma kai shwaya PHC parin thucha soi thenlum bial den chomdol na in tan mai pol munphia marcha so thing le thil dang tam takan pe a thenlum pastor bial BKCP de chunga MBKCP shwai tu te anlom hle mission convention man ani Juninga changani sari sangni somni paruk zirtom ni zana changa pathiani zan chung khan BCM tuipui South to chung mission committee buat sayim BCM biakin tuipui South ta mission convention nei ani Speaker atan Reverend Dr. C. Vanal Dika outgoing president su manani a pathian thot cha ngai nom le challenging tak ngai thak ni in caution hoten hlok thak anti in an kham lo hle a convention chung hian caution zai po le BMP group zai te BKCP group zai te mal zai te changin zai moi tak tak ngai thak ani bok Aizol is pastor bial worship committee bial pontlo program man ani Aizol is pastor bial worship committee chuan komsang ni somni paruk chunga plant and budget an nei angin juni sari sangni somni paruk pathiani khan bial worship le bial zaipol bial pontlo program an manga BCM lengpui le BCM model lengpui kaushana hunan mang jingin khoma BCM lengpui a hun mangin upa bilal mingmoya committee member in khoma kai shwaya rongbol tu Isaac Laldong liana secretary in bial worship shwai tu tele bial zaipol te in meshia tina nein report toifel takape a Pathian shwai na le bial chunga kaushan te chung China wanga program an mang thei chu lomoma ti thu soi rongbol tu biak than sanga assistant treasurer in thilpek cheng sing khat BCM lengpui kaushan te hlanin upa arlerwin ki ma chairman in pathian mangai na ti thupuya mangin pathian thucha chatak le nung tak asoi bial zaipol ten hla voi ni sa in rongbol na an nei bok zanlama BCM model lengpuya hun mangin upa ke hamlet treasurer in khoma kai shwaya rongbol tu Isaac Laldong liana secretary in bial worship shwai tu dele bial zaipol de in meshia tirna nein report toifel tak ape rongbol tu silal biak sanga assistant secretary in thilpek cheng sing khat sanga BCM model lengpui kaushan te hlanin Upa H. Lai Kuma, Vice Chairman in Kaushan Ti Thupuya Mangin, Pathian Thucha Chatak Le Nung Tak Asraya, Bial Zai Pol Ten Zai Rung Bol Na An Neibok. Reverend Vanal Ki Makhyang Te Bial to Pastor, Lengpui Pastor Bialin Achoy Om Chahle. Aizol is Pastor Bial Worship Committee te Ankal Cha in, Bial Zai Pol member te po Ankal Kima, Hun Chatak Le Lok Thak Tak An Mang Ani. Aizol is Pastor Bial Worship Committee hian, March ni somni pakhat sang ni somni paruk inrin ni khan, Bial Zai Pol in Twai Tharna Dur Tlanga, Bial to Pastor Reverend Dr. R.L. Biagliana Hawin An Lo Mangto Ani. Bial Zai Pol ten music video siam tumin ma an lameka, Bial Chung Kaushan Pathum Tlo Swak To In, Kaushan Patni Tlo An Lamabak Bok. Aizol is Pastor Bial Worship Committee term hi sangni somni pali changa sangni somni paruk chung ani Ramthim rongbol na Chanchin lo ngai thlang u
Jharkhand Field Juni khasani somni parukhan circle shang pasari ten an mani circle chewa meeting an neya PRZ te lakhomin rungbol na shang thlir let na le hmalang na tur te soi ho ani Juni rugleni sari sani somni parukhan nimphum thar pasari an Juni nga sani somni parukhan mahaso meeting ne ni a seminar le paper present ne ngal ani resource person na tan pu tilal thasang ani in thupuya account vondan ti ani tin rungbol na konga infui tharna ne ani bok Juninga sangni somni paruk thole ni chunu khan point chhuizir tur mi pariat field committee swana lathara anjinga hian ringlo mi pakhata point chhuizir hun chung hi thakwa ni a anjil chwa huna anin tuam hlomna tur khol pek vek an ni chin hengzilai chen so hi mission hem ngai tenan tum sak chin bok ani mire field Juni rugleni sari sangni somni paruk khan MTS khwa a BCM marucho shwai tu ten crusade kam leadership training an nei pui Juni ruksani somni parukhan Zion Kaushina inkhom le fellowship nei puini in empu skola zirtir tu te baka field in charge na telpuya CKP members ingamusa din an joy on Arunachal East Field Juni som pathom sangni somni paruk inri ni hian UGBC leadership training board sayani a area supervisor pusi pachunga le ro hlua fa nai bulengte resource person tan man ani Hemini vek hian ruksin kaushan women department chuan maule an pi te in lai china chungchanga training an buat saya resource person tan miss ineratan man ani thupui ruthi bung kha chang sompali or pi chuan a pi chu fopa ruthi ro chuan a wan tlata Hemini hi ruksin circle women department din chamani a circle chunga kaushan shang nu hoten alom da hun an mangbok Juni sompani sangni somni paruk zirtomni khan buleng pasaway circle evangelist training buat sayani a resource person tan pu si pa chunga le pu evler ro hlua buleng te anni Juni sari sangni somni paruk pathiani khan yingkyong geku pasaway circle chunga tuting area kaushan panga te pualin TBC tutinga seminar ne ni a resource person tan R Vanal sang puya missionary tuting le John Padung evangelist ngaming te man anni Kaushan pathuma changin mi somthum pathum antel theya topic shang zir hawani a child dedication program man anibok Juni sompali sangni somni paruk hian mebo pastorate circle music training ne ani dona pusi zai thanmo ya missionary in hun aman puyang Juni kwa changani som paruk sangni somni paruk inkar hian Mount Carmel English School pasigat chuan first unit exam an neyang student zongzong tan ichungchai puyang u Juni som sangni somni paruk nilai ni khan ring lo khwat lo in R Vanal sang puya missionary le evangelist John Padung te chu an swaka tlailama mayum kaushina aning khom ngalani Juni som pathum le ni som pali sangni somni paruk hian yongkyonga prayer center a chungnei chungchai buat sayani dona yingkyong pastorate circle mai baka kaushan dang achang po in tel tura be se anni Juni sompali sangni somni paruk pathiani hian Galo Baptist Convention Women's Day voi thumna ani a kaushan shanga man ani ang West Bengal Field Juni sari sangni somni paruk pathiani khan Siliguri area thoktu missionary tele native workers te chuan munshanga insem darin evangelism program hlothing takin an mangtheya hemini vek hian missionary nurse R lalmangai zwali le ZBM school principal Pilal Biake ngi te chuan field director Hovin Chapaguri Kaushana adult education program an manpuya kum upalam te anchi silna endik sakle zirtina chhate pe in hlok takin hun an mang ani Baptist Masihi Mission Juni ruksani somni paruk khan longtlai area a evangelist ten kol somhuna rongbolna anne BCM kol solamin anjoy om chahle a Juni ria de changani som pathum sangni somni paruk chhun khan malak chhunjom le ni in longtlai area sangati shwai tu tele Masihi longtlai khwarten antel puibok Juni li changani ruksani somni paruk chung khan joy puya evangelist ten kem chunga rongbolna anne khotlang shwai tu tele kaushan ten anjoy om chahle Juni nga changani sari sangni somni paruk khan an evangelist Daniel Koloy chu aizol lama afe chwak aizola hian kok borok chong mang unaw tenen inkom hona te nei ni in inkom hona a hian sangati din turin thu an titlu Juni sari sangni somni paruk khan director in na thial le thiltlang sangati te atlo Arunachal Westfield Juni nga sangni somni paruk zirtop ni khan field director office Nahar Laguna ATC at Hoktur
isaila nun swala chu orientation nei pui ani a June ni ruk sang ni som ni paruk khan a thona tur hmun ATC a thleng tunlai hian apatani thuthlung thar audio bible recording ti mek ani a kumin chung hian release man tum ani June ni sari sang ni som ni paruk pathiani khan ABA music department chuan Northern Pastor Bial 0 chunga kaushan te tan tonic sol phachwe ninga bwa saya hun chatak an mang Assam field Pulal chan hima short-term missionary mystery chuan thahni lai Assam field ta cham chil ta a biakin missionary quarters le school lama achulang angte tho saka anlom hle jun tha hi ala cham chil le theidona dubri lama quarters le biakin lam siam ngai te asyam sakle ang tunlain school naw pangten exam an be meka khulum lu tuknen school naw pangten chataka exam an chan theinan ichung chai puyang u Boro area lama Sunday school campaign in missionary tension an lameka Kaushantina Sunday school puipa OB din puin ma anlak pui zela Sunday school puin ma son pha hlein an sia Pulal chan hima loki bazar football manga arong bol na chu kalpui zelani a tun thatop lam hian junior hautan tournament buat se ani dona an practice ngun hle mai in kheldona piangin puchana hian players ni na sharing le jong try na man pui zia chin pathian na tho an mu chauzel theinan i jong try puyang u MPNMH field Paradwara arung bolna buljan chhauni in circle thar hun ngalani a evangelist vanal shwaya na chutsil ani AGS mission Reverend Arlin Tluang te nu pa le Kolkata regional director Reverend A Zoshang te nu pa chuan Juni som sani som ni Paruk Khan MPNMH field antlo Juni som sani som ni Paruk Khan ring thar mi som li panga an oma heng ring thar te hi Reverend Arlin Tluang AGS mission in an himphum heti hian kumin sangni som ni paruk chungin ringthar hnimphu mi za som pathum an nei kaina sia ani MPNMH field tana chungchai pui chin tu te hna lom thu an soi ani chakma mission Junior sangni som ni paruk khan short-term missionary tan BCM lungleng na thial sponsorin tangwal silarin chana chuan chakma mission zo mun a thleng Juni som pakhat sangni som ni paruk khan BCM waliam pui sponsorin tangwal zadilal pek moya point chakma mission sakei lui alut bok kumin sangni som ni paruk academic session na chakma mission na school shongshanga ringlo mi zirlai sangkha zanga somnga panga an om Juni som pathum sangni som ni paruk inreni hian chakma baptist church assembly rorel thu bo zuin pastor bial tina bial hua pin Sunday school campaign an nei Juni Sompali sangni somni paruk pathiani jing le chuna hian CBC Pastor Bial tina financial campaign hunan mangdon boka hemini vek hian CBC Pastor Bial tina literature campaign an mangdon bok heng campaign program pathuma hian CBC Pastor CBC Administrative Committee member le BCM missionary te resource person tan an mangang campaign program ba ka nimphum thar an nei bokang April tha chang khan pathiani tin nimphum panga ayatam an la nei zel ani AP Far East Field Juni Soma Changani Som Pakhasani Som Ni Paruk Khan Wancho Association na Evangelist Tele Missionary Tatan Mission Center Longdinga Training Buat Sayani a Resource Person Tatan Reverend Zedila Rozwala Mr. F. Pilal Chatanga Mr. Honman Wanjen Mr. Obina Ku Mikhamle Mr. Pongli Mikham Tehman Anni Thupuetan na thona munarin omti an mang Wancho Association Hnai Evangelist Le Missionary te hian an voi khat hun manna ani a nuamanti in hlok thak an ti hle Juni som pakhat achangani som pahni hian bonia kaushana leadership training an neya headquarters achangin shwai tu ten hunan manpui tungkar toble kar le lama BCM shwai tu te program kan sha theite Reverend Dr. H.L. Thamwana General Secretary Juni som pahni changani som pali sangni som ni paruk zirtom ni zana changa pathiani zan thleng hian BCM na thial bazar kaushana mission convention nein huna mangang Reverend Arlin Tluanga AGS mission Jarkhan le MPNMH field lo in athang meka thoktu tene income hona hunte mangin Juni som paria sangni som ni paruk hian share kon thleng le tura be sei ani Reverend Vanal Monkima AGS service Juni som pali sangni som ni paruk pathiani hian BCM cha mari veng thang kaushana rihlo do campaign nein hun mangang Reverend Dr. Cyril Hung Liana Executive Secretary Aizol area Juni Sompali sangni somni paruk pathiani hian BSI auxiliary in khompui Bongkon Presbyterian biakina neya pathiani jinga thutsa soyang Reverend Arsidal Hanzama Director Social Concern Department Juni Sompali sangni somni paruk pathiani jinga BCM zo hnai kaushina huna mangang Nula PCL Ruat Pui Promoter Sunday School
Jun ni som pathum le ni som pali sang ni som ni paruk inri ni zana changa pathian ni zan thleng hian cherhlun pasor bial bua sai BCM cherhluna intermediate li anhmai lam tan mit ne ani dona heta hian speaker ni in hun amangang me thachunga Christian Hospital Serkon report OPD in Intir zat sang hi za som riat pathum admit zat zali pali naw piang zat som thum pali hospital mi thi zat pakwa major operation zat som riat pakhat minor operation zat som ruk panga endoscope en zat som ruk pariat ultrasound en zat zali som thum pali colonoscopy en zat som pathum dialysis za som hni pahni physiotherapy za som li pahni laboratory exam zat sang hni zani som li pali x-ray zat zathum som ruk pasari ECG za som pasari spirometry som pahni CT scan za som riat pakwa blood transfusion za som li pakhat me sang hi som hi paruk chungin hospital corporation fundatan chengnoi khatsing hi sang hi za som nga mi chhenem ngai te pol hole caution ho te changin donani a me sang hi som hi paruk chung ve khian damlo mi som hi paruk tan chengnoi khatsinga sangsari zakwa som riat pakwa man ani bok me sang ni som ni paruk chungin hnai darla nang hian Christian Hospital Serkon tan thilpek dang andong petu GKP sawanai phai pasor bial thilpek mun phya tam tak me sang ni som ni paruk chung khan heng hnai darlan hian Christian Hospital Serkon blood bank da turin voluntary blood donation anne GKP theriat unit thisen unit pek za som ni pakhat GKP zolpi pasor bial thisen unit pek za som paruk BCM Relief and Development Department Noya Cheita Tihian Kumsani Somni Paruk July Janga December Tan training Honanile Dona Zirdu Tetsuan Adil Teye. Name of Trade Tailoring Seat Som Pakwa Place of Training Center R&D Skill Training Center Ramzau Tang Sergon Lunglei Fees free stipend 500 per month Startup cost 7,000 per person Duration of course 6 months Beauty and Wellness Seat Nga Maomi Beauty Concept Sa Mari Lungleya Fees free stipend 500 per month Startup cost 7,500 per person Duration of course 6 months Bakery Seat Thum Amoy Tei Home Bakes Wasiveng Lunglei Fees free Stipend 500 per month Startup cost 7,500 per person Duration of course 6 months Aluminium and Steel Fabrication Seat So R&D Skill Training Center Ramzau Tang Serkon Lungleya Fees free Stipend 500 per month Startup cost 7,500 per person Duration of course 6 months Computer Seat Somli Christian Hospital Serkon Lungleya Fees free Duration of course 3 and 6 months Deal na hi plain paper Associate General Secretary Service Addressing Passport Size Photo Phone Number le kumza tar langin deal turani Deal na hi Juni Somni Pahni Sangni Somni Paruk Tho Chandiral Mangayin Director Relief and Development Department BCM Hena Thelu turani Deal tu chuan heng te hi thil tel turani Loina Kaushan Lekha Education Qualification Certificate Interview Hun Juni Somni Pali Sangni Somni Paruk Nilaini Sub Upale Pubuanga Hall BCM Headquarters Office Serkon Sumadar Som Pakhata Contact person 9436147738 8729826092 Khati zong kha tun nai chansin juninga changa juni som pathumin kara kaushan nung bola chansin kan ngai thang theide chu ani e